Wiriwe nakora Maria. Karangwa rwose ikikugariye hani iki? Ko nta modoka ngira se n'ibirenge byanjye. Uzi ko Mutabazi yenda kunyica avuga ko hora hano? Yego, genda umusiribateri da. Ibibazo nk'ibyo ntibindeba. Uzikinzanye urakizi. Ikihe se? Kuva ku cyumwe kugeza none. Ndabona baratera agati mu ryinyo kirengagiza ibyo ushinzwe. Usa nubona ko inzara indya. Numwe Yohani umugabo wawe. Ndavuga umwe n'abafatanya ariko. Yabuze amafaranga bura n'igifungo. Ku buryo ndasibiye kumureba. Ngo mfunge cyangwa yame. Ubaza ngo yaracita atakibinoda. Mutabazi nagusanga hamurarwana. Aha, Mutabazi mureke. Ajyagira ngambira saa 5. Uzize nka saa moya. Niho cyo ko nta mugabo uvugira mu kirere. Ariko Maria. Mike abyere wabumbyaye. Rwose Karangwa wambabariye ukagenda. Ahubwo akira 500. Ya man. Yewe, buryo bwo n'ubwo ibindi no kubeshya. Bihita bugira mbanyabonye. Ariko banzana akabyere di. Oya, Mutabazi atagusanga. Nyose n'inyuma singende. Amhereza kansanga. Urabudahungiye subwe mu kigunda. Ngaho ufatwa umwe maze usohoke. Ariko kuyifatira. Aho bushatse bamfata nk'amata y'ikimasa. Urungu ufatiye si rutoya. Gufata nk'amata kukisi. Uzi ko wishira imbere nk'inorirwa y'igisi. Erega rero navuze kuri ndembe maye. Yesu ndugira ngo rero neza ukareba ukomeze ntabwo ndi ndembe koko. Hari ndembe rutanyira sinamenye. Ubu ntakigira n'urwara rwo kwishima koko sindi ndembe. Wabivuze ukuri. Cyakora nyira sinamenye naramenyereye da. None wari ko ndashira numva nk'isabune imesa. Bana haye bagamba. Baganya yaye gusa. Wabona kaza nundi. Ngaho ubwo mbyina nabi mvuyemo da. Vamo. Nakugiraga inama yo kujya ku kazi ubundi ukavuga impamvu. Irorerere. Ntawe hano wahanutse rero. Sindimbura jyana yabuze gihamba. Gusiyo namugira ntabwo ihwitse nyirasirame. Nyamara irahwitse. Ihwitse rwose. Gutunga kwarukarika nakera amasaha 5 rutwa no kwirorerera. Kandi rero amaze kumenya. Aramenyereye nabona ntaje ku kazi. Kandi ejo yarambwiye nani na rimwe aza kumva ko byakomeye. Nawe n'umugabo kandi aragubatse yarabye. Yego ibyo ndabyumva. Ariko wowe ukiye iminsi yindi wasibye. Nabaye iki? Batakwirukanye ndazita. Ntacyo mbaye rero. Uzirikane kandi ko no mu kwezi gushize igihe amabandi yagutegeraga hirya haninjoro akagukorera ibyamfura mbi. Wirengeje imitaga 5 yose utagiye ku kazi. None sibyo byose ntibyandikwa. Ariko ye. Ahubwo zo ubukeka ko rukanika byo muri Kigali koko. Harabizi. Utuye muri Kigali.